Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Od štednje do investiranja. Ako postoji jedna fundamentalna razlika koja razdvaja financijski siromašne narode od financijski prosperitetnih, onda je to razlika između kulture štednje i kulture investiranja. Štednja je statična, investiranje je dinamično. Štednja čuva vrijednost, investiranje stvara vrijednost. Štednja te drži na mjestu, investiranje te pomjera naprijed. Cijela ekonomska istorija modernog svijeta može se objasniti kroz to kako su se društva postepeno oslobađala ideje da se novac mora držati skriven, zaleđen, zakopan i prelazila u ideju da novac mora raditi. Štednje i investiranja. Od štednje do investiranja. Klas WP Image 41284, Style, vid, 500 stups, height, auto. Na Balkanu decenijama je dominirala kultura štednje. Ne zato što ljudi vole štedjeti, nego zato što se nisu usudili ulagati. Trauma ratova, raspada sistema, gubitaka štednje, propasti banaka i inflatornih šokova ostavila je zajedničku psihološku ranu. Novac mora biti siguran, a sigurnost znači držati ga blizu sebe, u banci, u sefu ili u slamarici. Štednja je postala sinonim za oprez, a investiranje sinonim za rizik. Iako logika modernog financijskog svijeta govori suprotno, naše društvo živi u mentalitetu prošlog vijeka. Ali ekonomija 21. vijeka ne oprašta statičnost. Inflacija ti uzima vrijednost svakog dana. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.